Sani Dini. Mranti Muni Su in Manhyia. Chibisama time will be mema. So you see, Berekum chieftaincy na I could do a good nina. And yes, sir, a mamma no near money and Nachio. Any peppy nation as so modality to the normal traditional process for their own interest. What you say? How long have it with me associated by doing that? Domahene. Wait, that's one do I lie to it. So Domahene I am the only anqua, move some more you soon for that game, sir. Or one touch cry. Why that's why we're light? Very light in everything, physically, spiritually, financially. We're very light. Susuma was Asante Maya, you punto, Ghana baby. Almost the whole Ghana became Asante before independence. That's all. Now you relaxation, you too much into free time with you, you relax and I perform. It will be to make a seminas and for no and Kulani, you know, most because Asante more time. No, who time it would be free. It's answer will be a fee say Asantefo actually so much or maybe near check. I don't know other tribes know you to know. And they are muting Peninsula who say revenge is to speak their mind against Asante. There's also no idea where was Santia, Asantehene dia, any dia, or better ye bit my friend in Sada. Ebini Berekum, Entime Masoda, Ebini Sampa, Ebini Fiapre, Ebini Tubadom, Ebini Word Dumase, Swatiasi, Ebini Atoni, Ebini Tano Dumase, Atuasubi, Ebini Unkranza. Through administrative preparation, a good evening, and then Chess of my album for. Tapi no one see a ton as I saw Berekum, I did one city club mention to mention Africa as Andama Futumda. Sanity, now she is a council. And when you see the Jawa near the Asman, near the Aswa, yet the Asman, what it means is say, it's no, and I'm a Fuma, no more fear a bay to Tiano. Open you or no Quafu do, no, a brain in the Kentan and a body up to Finigate and was there. My bread, me coffee, a bonusiana or my own maybe says, Napania Smith or my father, you know, see, Davy, or do we have a jar or Rabbi for say, no, see, but Cafa Comano, I call off your near the Aswanadico. Is I say the jar on Teddy Asman. So, and no, something or young Mojuma. I did be anywhere, or better to be friends, and if you did not take him, you know, better what one. Mijna domano. Ka insombe kan dom me kan dom se ufri Berekum oye Berekum de hia se Berekum koso ebe koso a so se Berekum Kontihene e kona busu apan no omumpe Berekum ye tie komam no bedi no omoye mpanifo menka senti wo mu machi eni manim eya hinie minima hinie so mfaso minim de ahenie papa timidi Berekuro nembom me kan so me kan dom se oye dehye wo Berekum suban a ekona busopen no adanade suban a Kontihene adanade no emfa mpuntu mre Berekum obu ba ye court akwani abasa sika waso ohene no ede bokuro no ho bra sika waso ohene no etimidi ye impuntunjuma anasa wode ye research na bi so da chinchiri maso no wode nyina ebetwema nso na eyo mo se omone odefo kiredi abo asante na enya da bi o woni asante na enya so woni Berekum de wo so afena mu pomponso mu wasan kire opemso na etwende a ene woni Asantehene na etwema nso Berekum Kontihene asama obaka na Manhyia no okoduru Berekum no wasesa na no Berekum Kontihene inkabomu asama obaka na Manhyia no eye den na okoduru Berekum ose ubeduru Manhyia ye ose akora ye ose azukufo nkora na ohene orefi se enyo obi ampo ne nya akwanya eso mike mukasa kire opemso senasene opanyin a also was 71 years opanyin mobadru Manhyia no obi ampo na nya akwanya eso kasafidie mu ese bibi kire wo hene Asantehene dabi onso de oyema wakwanya se o bibi ka si bibi kire wo Asantehene se ohene opemso
bodomewo abrante ogina ho de obedi Berekum hina enye ye o na se ni se nti no obedi akunwa Berekum enye ye ewiase obi a hwe bi because na omo telecasting live Berekum ahinsie won sam no mo de court na manhia de sa videos no kogina court asem di bia ni ho a sabi ye ka no kro ho a mo bedin bem munne bem o asem di bia fi se video ne keke ebetemoto Mura bajo so mura awe mamuta asa bajo kuona ndio meware sister eti dada nyuma kwa masi Madam, a bad is the big plan ever. I don't think like Opanyini sena Asantehene mo se Berekum hu nsem ba mo de kwa asokore mo mfa mo Manhyia nana wa tinteso atofom de ukatra masafa o na sebe opanyini kwakutia na ono wo fira asokore ekona de hye na wo fira asokore ba chichire Berekum na na se mo betena ho anne omoya na se ya de hye no ono ko enne ko tia se onya asama hena ko odebeko empanyin se mona mo kan yo sena Asantehene mona mo kan mo se yekeka mafunu na yekeka madampan yekeka mafunu na yekeka madampan nti wo de asem ekwa asokore mane yeye a wo de ba Manhyia yeye asem si kofro do adwaben na se wo de ba asante dwaben bedi mane yeye a wo de ba Manhyia bedi yeye enkro wa hafo no pienanchi esa wa santemem a omunya asem mo de ba ho omo kana se ntwa Manhyia ne ko wie enkro ne bebrebe e wo bono ho a enkro nkuma keto bi joma se omo ka asem e wo krokasiem se ye ne Berekum se ye ewadu mase se ye tano boase se ye ne sampa se ye enkro bebrebe wo ho a omo dom asante nti omo nya asem pone se omo pem so na sanye ya Manhyia na eba kese Berekum fo otimi de asem kwa asokore mane ye ya ele se baabia ne ha Manhyia na etwa na Manhyia mo ba opem so ani asem o ahini ne ho asem no oka se be ya mo menye ni papa kende fo papa amna ko hwekro no so amano ma medi obi kotwo be board ho asem obi koche kusie obi afuom ho asem enye obi kotete kontomire ho asem na mo beka ne Manhyia akunwa ne ho asem asem kese ene ye ka ho asem mo Manhyia sena Asantehene Berekum Kontihene tisa wotumi de asem kwa asokore mane ya ekwa beka Manhyia fese ye keka mafro no na ye keka madampan onka se mo so wo bedi be 4 days o kumasi sai be ya wo hwese bibia be kot so totin bibia be kama o 4 days a bedi ne kumasi na enchange amamani amane opanyin obobo ka be da hotel 4 days ona obobo wiase nyina kakra be da hotel papa mu kumasi ya sa 4 days no ense sa amamani amane o Manhyia anasa asante amane ense sa aka amane ene amamre enti sa exaggeration no as jeje esam no ho ma ewiase hu se obeda kumase hotel 4 days na wo hwese nka ye beka no kure asem no kure babam na sefo no nyina ense sa amamani amane o therefore kire dia bo asante wo so a kire Berekum man empanifo a omuba anan ko Berekum ayimfi so esan a kire no omuwie no
wa besre nsoye o Manhyia wase nsoye wie wasai akire Asantehene wasai akire bodomewuo opemso akanka bomoni nkoso umpo de na wakunya na yabutu opemso na ka kire Berekum hima se da bi mon kwana mo kwaka asem no mo kosi esase na fe munsi hene na nkampese obi yabutu wakunya de ede nenne osade mpapa mu ba Berekum ohene se na se hene no monyamfo okasa okana na nsan yede mic ma wo no emra na ekona fo na hia no eye o mo press conference no opanyina se ma wakan na sebe odi Berekum anim atwetwefo Berekum enkoso na wo mane konachi Berekum se konachi efese nokore enim se wo ba Manhyia ya ye se school ni wo ba Manhyia ya mo man kasa munya asema wasema de kwa asokode nya Manhyia opanyini sanse mu wedie enka wo de hini mane ye fe papa asema beka ye di o ma bibia sesa bibia dane ewo ho na buye Berekum de hye Berekum babu na se wotie mi a mo hwe Berekum Kontihene ye mo hwe ekona busu apanyini ye ba hima wo ho abusu apanyini se hene abusuya omuwo ba hima mahene kunya dikure kunya brempo kunya sa ba hima wo a abusu apanyini se hene o pe collectiveness and as a holistic measure ni nyina sa be wie ba hima so ebe wie ba hima ni nipa obeyine no na ode maja ase kwa kire kontrene akwamu ni fani benkum enye Kontihene ene ekoka kire busu apanyini se momyemfa wendi akonya da bi Kontihene awo kuro bi so ayese sunyani akom se traditional council na yubi Ghana yan hwe mamunsi akanya mamre trase da enye adwuma enti Berekum Kontihene senase hene opanyin emma Berekum enkoso no entofom na yamfa meshawo unim de wase wo ye opanyini enkotieti amanfo bi de mo ye na emma Berekum nkonachi wa wote mesesi ya me ne opanyini bi kasa efa Berekum sense mo mumiente de okan na wo wi a kira wadwen na mentie de wo so wo okan yo therefore me chiao ohene ejo so mi ya we de men chere ho Berekum meka se asante Berekum wo bono region enso mu ya asante Berekum Kontihene ene abrante bi omo ye nhyiamu bi nra but therefore dia bo kire asante esai o Manhyia no no so esinkonya so abo mu safane so mu sihene na Berekum Kontihene kasa ebi no se omo ba Manhyia no ya mo ko mo man kasa ye yo mu sankora bi mo ko school ena akunyasie no no kra bi nim sansemi wo hwe asantema bani aka mamra otese obi ka bibi se ya sada ya wusifa no mo ya adehye ya mo ahemfie ama nse me hu se views ni pa bebrebe ahwe a comment e o ni se Berekum Asantehene crew Berekum Asantehene crew people eni nchirikire mu bia obabia akonya baako kese ni papa ko yi no ohima na nwia oye ma me baako papa baako no yi no monse mompene okay eti mompene no ona asem ne sa ba Manhyia eni ma obika kwenya se onchire di ntia di ohima na ye no onyintum ami so hwe bi meboa obia hwe bi camera se so obia hwe bi enti Mr. Charles so wo district bia that was the big platform but your house no namo amushim me fi se da na yi no o ye de hye de nanso so no ya kunya hye no ekoto fie we ma enkoto obi na akoto fie we ene ye baako eno no ukosere o nye se chinchina wo so imani sa onye de ope anase
abrante no why boni ABCD or criteria any pan fall under continue any money no di bia boni kweb somebody say no money na boni kweb ni mu da ho with a dance here kire say mo kan ye no kra na money no obi be kan bia mamo ye busa mo se ni ho asem bia aka ma country kuya or 2 years what can it because na bien so 71 years if be at so as we are plaque it ba kan we wa ne ada be no kan we ne ko kan we wa wo sa country o ye ni amon husem ma o hin dada wonya ne ba bi kro no butu na kunya ansana na nani into him ani insist say the no fa ani bra aye no ba say o hin fo ne ba ni si no be rehwem no fi say nya hwe bi du ti achewa no do akunya amo say zo mpewa otu ade so kra epe foforo ene ne so good ena asem ne ba Manhyia into o hin ani bossa kwa du no Manhyia ma otumfuo sere ne say na me serewa odi eno yemfa nto nchen na yensi ohini wi na bimpa ono mumpo ohini wi no ohini ne ba no omo ne na be ka sumsem ede enya yonkufa bema Berekum aye krabehwe na abo kru no twese ma mo kwa du bia omo hwehwe na omo ye no Berekum chieftaincy na akodu ba bia akodu ni nyina enye se amamne no ni amane na achia wo enipa bi na ahya na so mo dali to the normal traditional process no for their own interest. What you say? How long have it me associated by doing that? Gomahene. Wait. That's one do I like to it. So Gomahene I am the only anchor move some move you know for that gains are or one touch cry. Why this way I light? Very light. In everything, physically, spiritually, financially, we are very light. And in the also mention my dream say, Asantehene kasaya waye dino, or the any, and you find the eagle eye, and a shadi. Ada Asantehene University, the storage Asantehene volcano. They say Ghana will witness and they will experience. Asante, and you be soon gain where was I just were. Amuna sunsume wa amuna enye na ne ba efritete sunsume won kan efritete sunsume wa asante de chiri asante maya ye kun to ko din kunim wo Ghana baby almost the whole Ghana became asante before independent no that's all na ye ya relaxation no ye too much into free time we dey ye be relax and I perform e do bit me kan asem bi na asante for no enkola na yi no mo sere e normal because asante ho otan a na wo ho ne ho otan e wo di free esan so obi afi say asante for atwe so ache o ma di ani ache ene na am other tribes no you to know and they are mutim fani sema ofi say ne revenge is to speak their mind against asante na so no ade bi ene ho e wo sante a Asantehene dia e ne dia obeto ye bit me free insada ebi ni Berekum entimi masoda ebi ni sampa ebi ni fiapre ebi ni tiobodom ebi ni ewodumase so ati asiye ebi ni atoni ebi ni tanodumase atoto aso bebrebe ebi ni nkranza through administrative preparation no ekodi ibuno eno nkyere so mo ya abonfo. It doesn't make anybody a dozen, 20 dozen. Ntino, Asante unim ni bibia, ana dia nya dia no onko pe ode yede. Tabe no nsi ato asaso Berekum ayede one city club Manhyia se Manhyia nyintu Manhyia Africa Asante mafutum da. Sanete, na so ye se kwa so. Mpene fosi de jawa ani e dia soma wo. Nye dia so wo ye dia soma wo. What it means ni say it's no ana mo kwa fuma na ye ne no mu wa ofie ben otia no opanyi bi wo no kwa fum no du ha no abre no de ne kenta na ne board ye atu fini gate no se
mabre me kofi ebo no nsia na oma me bisa say na panyin asome so me fa na yi no si da bi o de we be ja ha say o ba be fa o say no nsia bo kan fa koma no akola wo fi o na di aso na de ko isan say di ja on tie di aso no so eno na Asantehene o ye mu adwuma ade bie ni ho a obeto ye be free ne nsa ena evi die na atete akam nyina obeto ato ansa na Asantehene odwira na wo ye nim ni etwa entino Berekum ahensem no yesiwi kasakasa bia ni akiri chiredi abo asante ono na ye Berekum Manhyia oswan akire ni wura afa amamre ne amane kwan so eswan akire ni wura obi meka nkire me se Berekum influence corona yakoje chire nya skorefo na yakoje chire na ya bunufo kuru bi na Asantefo kun giye obi meka bi nkire me Berekum ene nkransa omo the same story saa na wo duma sonsotie enipa ni free ha ena okokobo ne kura sesen kisi ni kuro ena osabe fa dom free ho ekotena ho na Berekum kwa de ne die that town was established strategically as a military base into who are you say ibizo soma me matana sena papa panyin na wo ka asa pitri ni me ba menhye ma menkasa asembe na wo ka de nyanza sama ya ma wanka na be gina menhye na mo hia na ma Manhyia hia na wo ya ma wo kontire Berekum kontire o ya ma wo kwan se ka bi na mo nti ese ma wo ka nyina wo 2 forward back 2 forward front Ohene menka wano so ma waste na mo time because na mo bi nyine sino ebi mu omo pasema e reasonable obu o timba Manhyia na sabe ohene ntimi fran ko be visa na we dey na obeka but ostase o kasa no bi apese Asantehene kasa munya na manen kasa ko asem na o ka no he's making sense na ukro ya butu akonya Asantehene srama so hima de so onya ne de hye so anyi se da bi na yima mesro mo akoma mrafo na yen ka asem wi e ka wi no ohene obeba na oba na se akonya no se obeko so butu na obeda na eno akoya asem bufu eme yema o sa permit ne be gina Asantehene nim e kire wadwene e ka de ha wunyina okodu Berekum a se amama nkasa ya tiatia me sa akola na wo ba en de bucket si utiri so ko nsu bra e fa huru Manhyia bonten wa na se ana obi suma se ko tadi ane bra won se ma wo kan nsi so en Berekum fo nyina be kan kro mu sa wo ye inconsistency o papa we kan kro because wo already enti wo de emle ko ani mu no wa we a ono na no disem de ba ko gina court amana ko de prison so where or because if it be 18 and abetting the beard the dance say who ye be ba ho nipa ba ho ka be ne kra no so papa no e be guri triso oba be ya no court nti we yo me kra me kai Manhyia obi ehwe bi no ebi ase nyina ehwe de ekoso Berekum ahensie ho nsem no ohema ne bodin a esafata se odi Berekum akunwa no o Berekum Kontihene sinase hene wo say oh we de sama konta ofi Asante de sama konta we de be ma sumdwe kra ba we de be ma nka bomu kra sa ba ai wan tibi sabe o na unyina Manhyia o be se o tibi na de ntina afi de okodu Berekum a o dane wano disem se ya ma wan kasa na sansem ya apanyi wo ken enyo no disem na wo ka enu ati kra no enu ati omukoye ni interview Manhyia ho a omupie free Manhyia ho a o se adehye ne si hene adehye ne si akunwa ebo akunwa adehye ne si hene o ye dehye o Kontihene wo ye dehye na kuraso busu apanyine adehye no o ka ho bi kuraso busu apanyine na ohema ho a wo hene otumi si hene abusu apanyine nsi hene ohema ho a wo nsi hene so to the word abusu apanyine na still ano eno na akreti problem be recently but you see assembly be ya na eba for eight purpose abusu apanyine si hene oton abusu apanyine if this akan asante abusu ya se no yewo mahudu mi no yewo abusu akunwa dem ena abusu akunwa nem abusu akunwa nim no abusu apanyine na the leader
I want to contradict anybody review. Abusia akunya na fie ho no. Abusia panyi decision na e fa na. Nemu abusia akunya wo fie ho no. Nipa kura wo tesa akunya ne so no. Anya say it's close. It is a him aga na wo fie ho a. Oba hema no na ma fa na decision. Say ma medwa na wo fie ho a. Ma medwa no de wo te so no na e fa na decision. Nemu se bi ni fie ho a. Abusia panyi na make a final decision. Na kura na na mankradi ewu eye doctor na na mankradi ewu wo wuri aye na yi kama eja no kwan na ya fa amamre ni amane hye so aye na yi empanyi se idua bibu a ibubu pemam ene aye ne sa pepepe oba hema no na ope ohema oye no kwafo kukudrufo no kwa aye Berekum hema ntimi ntwimfa Asantehene so da anu nti Asantehene se ade bia enye obidia no na mfa koti pa enye ade so enye odia na mo bi so se uda sa program no ya pen na na munyansem no sebe nkronkro na wo bu no man na na mo no mabapo no ya na bi mu kasan adamitie ya ohini bi oso ayi dumase no mawan oya bushia panyi ai ina namna na be jimi a be pension de benjimi ena mse akoye jimi we na yemu mabuja payi o jina ni Berekum ye kama yo ka che se wona namna na jimi a wo de wunyimi na ho so to o ni se be bia otena sa bi de Mary house nem empuma wotim no mpuma no mfuturo poti za dwale ko nwale bi be wotim futuro mpuma na mfuturo ya o mane se ona na majimi ti ona na mabuko adan ya ona na mo de omuko asante a ono de ono pension de onko asante opesum do mahene na yeri California amawo ene Burkina Faso osebe Burkina Faso unya aboa obuti ndo ma compare na obuti ndo ma compare asante mampo ada compare Japan na sabe du kumase do mahene ono ado mahene na opa mane megino ni pability emegina ho no Asantehene o 76 years nyina ho yo ohene na odo wanu sia ma me preko enti no enipa si bone kwan so ana adwumbo ayi yesi akura adwumbo ni to ebani trim a otomu enipa si bone kwan so a na adwumbo ni abani trim enti no Berekum nsema ayokoso nyina yi no efri ayesa bibi mfo bi na so so na chi free titio na nipa bi amomo kwan ama amanfo ayedai awrem omuso mu bema amonyoni bia ti se bonsam obewia na okun na wasei sanity ntima no nsi yo ohene beda wase da se de besa bonchen enda wase yo bye me pese utie Asantehene Berekum Kontihene ensama efe okodru Berekum osa ka kire Berekum fo na ode atoto de okan na menhia no ho bede kan aba mo ahwe na wo hwese ne pase bitima makuru agenana omientie Berekum Kontihene Lady kama fast da masafu ihu a Yeah. oyi na do e wo da Yeah. itosu mienu dia se da bema ekwo na busia Yeah. papa asi Yeah. abusia panyin wa ha Yeah. abusia fo ehia nyina da mu nyina asi Yeah. na senia bibia ye kanu Yeah. ya se nokre ba kope Yeah. amamre so yense no Yeah. na sa oti wi ase na ba amfa nokre ede nokredie ama wa sitrem bibia nkoso Yeah. nti asema na na kra so hine akan Yeah. nokre todo Yeah. Berekum akonwa Yeah. me wo se me kwa 71 years Yeah. nya kwara sa Yeah. nana kwa mo abuatin edini se akonwa so somewhere 59 60 hono mi hu ye Yeah. na ma di 5 years mi hu ye Yeah. nana kwa mo abuatin de no ba wiye ye nana abuachi samba biem Yeah. eno so ye hu ye Yeah. ni hu ya ne se
abusuafo no taa na chi oman no taa na abusuafo na chi eni isi ni no ko nyina ya den yagitum sa ni isi ni if say wanye ni sa na odi ntitimu ni papa mu na odi ba nsema ekọ nyina sema na nakra so hini kan me sheda ko ekoda kumasi the 4 days hotel ekutie bi if say me nyade Kontihene nyade abetra say obi nkotie no meka nkyerɛ wo nsem nyina ayi manim sem na ne hu ye ne say no kra ma manhyia no kra me kan nne no kra ma manhyia if say sebi o sa asemba na say ye de betu ani ma udi asem no wie a na aba ne say wo siesi nipa ntam be o sa hina metu say ka say na medifo wie ma difo a ye be siesi chew pabam yo mompa mi nu echew no onfa nche na abuto ye mu ayedan aba ye hu ne sa ye hu ne sa nti sese baby eduru no me de say ma ho wa say Berekum na sese mo ma ye ma ya dwen na so obi a ntimi sese Berekum kan ya ankasa ye ho sese abusuafo ohini bia nso ni wa sabi o yesi ohina abusuafo nka ho a ebe yi asem na ba ye no Johnson kwato so yanko adenti na sabri yesi hine abusuapa yin nka ho adehyepan yin nka ho atrankonwa nka ho na wudi hine ne sai ti mekane pense Kofi Asante konwa asem de no kure ni nyame anim ni wa fa mamre na mamne kwanso me o sa hina metu emi nyintu mamne ba ebi say ye koduru kumase no se mo hwe ya na ya so ye ho Berekum ye tik Berekum hine wa na akoso akire Asantehene da wa akokotu na nima ye si akonwa na wa ye wi a na de ko kire eno po de fast okore man ne so ye koduru kumase ya ye se nkwara ukasa hai adenti na so ye ho de kosa ti de best Berekum man say mo me anwe Berekum ho sese mi ankasa ma dan mutie ya Berekum man ma say menya ne Kontihene na sabi o Kontihene no ba na Kontihene se konwa so ana mi so ache na sese so na no so Kofi Asante ensha na o si kontre na kontre we kontre hu nya ka ekode say Berekum fo mi wa kokodu fo wa ye de ne pese ka kire wo say ye tamochi mo mi emfa amamre ne amane nya adwuma me Kontihene na midi no sabi o ayabusu na de me bae mabusu apan wa me krofo wa Kontihene se yankasa na kro no bi chia ya na ya makro na chia kro bia Kontihene ni eden Kontihene bia ni ho a omre Kontihene bia no ade kwa obetra se enko ne ehwe enu ntina da se brebom osahene asomaji mansabi Berekum ahimfu bi kwa na obom osahene bibia me ye bia se mo hwe a galamse se bi nyina ye kan di nyina no ti pese bi kire Berekum man se kwa ya di Kofi Asante fa so nya mamre na manne no ye nye bi sada nti sese ya me dese sese ya na nakra so hine na busuafo no edi nipa aba ye di hye konkron abase na tabri di nipa abusuan na agiatum ama sese me ye mai nyina so wo ha agiatum sa nipa yi na tabri na ba ade dama kuma so kese de se na boachi ye ma na boachi ye mfie dudu o nyina ye timi nyai na boachi na tabri ba o hwe na sa de no onye na mfiri ho because papa no wabo beku enti asema me kan se mo bia nsro hwe mo bia nsro sese Berekum ayewe Berekum sese Berekum ayewe obi mfiri baby sese Berekum man obi mfiri baby sese Berekum man se mo hwe ya 1933 paper bi wo ha Berekum for your resolution e de command Asantehene say ye nsoma Asante biem baye na sa time no ne ma na ba sa no mse bo am hwe Berekum abakoso bantoko bi sie na prampram hwan na twa ne ti ye si ye nko biem sese baby akodu no
Nana Boatin, Nana Kwama Boatin, the first president of Brown Regional Associates. Yeah. Onena, you're the man who had Munyam Kasi. Yeah. Intimidate the American say. Says ya Bushanfo in the Padina by Mamrena Manhyia Council de Nabano. We bonachi, me bonachi to Nacombia, ever fast war. Obisano, who say we are not become a fan into my perfra. And America celebrate Berekum for the match them one say. And then we say, you see big kumasi, Sabi yet, Yahoo, you see him. We've been seeing him baby in Fanama and Berekum. And Conasa, and Conan no more said now, yeah, you didn't go for free kumasi in the bay. Say, be seen, Sabi, you go out there, you didn't mean Sana. And then, you are Charles. In the Oasis were meeting on Quandia meet Charles show. Tia. To our share no subscribe Biano. No, I did not see ye, no, what ye assembly ye. Now the beer to go to Jum.